Jednom je jedan mudar čovjek rekao da je i najdalji put počinje prvim korakom. Ako želimo da naše društvo bude bolji dom za sve nas, moramo dati šansu najboljima među nama. Vjerujem da samo trud, rad i uspjeh na osnovu tog rada treba nagraditi jer tako rade samo najbolji. Želim da vjerujem da je Fond za talente taj prvi korak na putu do boljeg i pravednijeg društva. A prvi korak je uvijek najteži i na tom putu mnogo je prepreka. Sindikat prosvjete će se boriti kao i do sada da što veći broj naših učenica i učenika, nastavnika i nastavnica dobije priznanje za svoj trud i rad. Mi smo za odličan 5 jer znamo da to zaslužujemo.